Eniro bansingu melakpor kaburom hokpa badau kun badam sem bukui Eniro bansingu melakpor kaburom hokpa badau kun badam sem bukui Eniro bansingu melakpor kaburom hokpa badau kun badam sem bukui Ujisu ulong ke jingkermen jongi kibaladu jingkermen te hakane ke janmed kaba menta kanong idap daga jingsnya kumen kaba kraw bangila yo banyashim menta biang hajing mane sakramen kum chiying chisem kum chihenmen chipara banyadua yapirat banaingu aidem yau blade raiken rad usem jongi ukendrat jongi bad unong penim jongi ngan kerku yau trai manla kepor ngan iroya u klem senge kamsen jonga kasjab kraw bad kasjab kraw hau trai to kiba jingjar kinyas nyau bat kin la kemen ya kine kikenten ngila banchem naga kitab sam kalanong kaba laifusau kadakot wei haduar
ublay ui yangi kikun benriu hadu kata hadu baun daai tino yalau kun bamarway manwan long briu syakane kepertai mandu penim yangi kinong pop de nakata kadau usyong usa rangkar bangi hakadu jongukpu baim ubadon hakasakramen bukuitam kaduan ukwa utrang hirhir yakamsen jongi bangin IT lade hakajing penyat jongu te dagamensen kebasnya rid dagamensen kebasnya rehem tungin ya onglang kublai shibon kutrai Jesu ngisnya ngui me kutrai Jesu ngi penun buruam me kutrai Jesu ngi mene me kutrai Jesu Try Jesu bai ya jongi milong blai tino ila ka jong im nagbata jongi ngi songo ipenon burom ngi mane yame ngi yame nyadu ka donot ka jongi lembak ni ka online adoration try Jesu babha shibon ba ki breu ki yo shim banta kam tam hakin nong kandong ha ba kim yo lat try Jesu babha Gisongo na marvin na play kalar kelenti na banta bakin yo lang ban mane me ban me ban kerpat na me jingkar ko kada Jisu babha min akar ko shibon ba ki breu ki bala kerpat bangin dwaile na banta jungki na banta kini jingkar ko tra Jisu babha ni kwa man ong gisongo eme ko Jisu babha Milakar ko kada ikon ikti yakiyeng kisam kristan kijongi milawan lambiang shibon kimensim shalade nagmenta kaneng ikaw banong lang gisongo emego Jesu babha milakar ko kada ek bapang wisdom hakiyeng kisam haki hospital milakar ko kada bakinya yo biang sajisen nikamet ke bakoy bakia nagbenta kane gisongo emego Jesu babha melakar khu kada yangi iway peway ki bakandak lani ki bapaniya yagane ka online adoration kine ki brodar hangne kiban khar khandai ngut bagi phadar rukumjo langba jongki ni pelong kine ka online adoration panwan lam jingkar khu jongme syaki yeng kisem kristan ki jongi nagbanta kane ini onglang ni songo eme go Jesu try Jesu babha Hagane jan meru ngi walam yang me shibon ba kipai kristan jingi bron kam ya jinga saat ke jongi iwai pe wai ibo jin temu bandwai ban karpa na banta jungki kana momen kar ko do kana momen tha sai halor jungki idwai na banta kimen sim bala kharno jongi ngasam iblinda khonglam but ibenedi khongsit bakin yo no iga jingja that bum jukut Idwairu nakabanta ikun jong ibatilin nong rang ben yo nok loi kata jingko jingkia kumju uru ikaying kasem jongki baro kawai Idwairu nakabanta iknarit hakane kapertai baro kawai baikin la bandon berbor pereng kejingko jingkia ta kejingker jingda jongme Idwairu nakabanta kejingsuk ikaying kasem jong Kristin Ngirwairu nakabanta ibasuk shisha kongbu bain bok erngiu Idwairu nakabanta Justina kongbu Idwairu nakabanta Walfrena Clara kongbu ben yo berbor ke jingko jingkia Idwair nakabanta kaying kasem jong iribok nongrum Idwairu nakabanta Damian Konglam Idwai nakabenta Matthews Lamin Baidon apreng kijingpang jistom
kuturai Jisu tu tak no memei dak ti basaj bersbun pinyo no kloy ke jingko jingkia idwairu nak benta ki ngasem jong in pensuk leun priang tam bad kornik shabong bad nak benta ki kun jong ki bakin don berbor preng ke jingko jingkia idwairu nak benta ki ngasem jong ikmen hunlin badimat kol nong sit bakin yo kloy ke jingko jingkia idwairu nak benta ilen ti karmujai idwairu nak benta imeri masar goldinus masar bagi la ban le bha hage exam jongki idwairu nak benta yusubia bin la ban pen kre bha nak benta ke exam jongi idwairu nak benta iselvenus susngi beron benta ke jingpang idwai kerpang nam ta jongi pinyok loi ya kejingko jingkia idwairu nak benta i andi benyo no i kejingko jingkia idwairu nak benta i pedang hun lang marwen paidon na pedang kejingpang jistom kuturai Jisu tukta memei benyo no kloi kata kejingko idwairu nak benta i Soviet dorin konglam bain la ban pen kre bha ya sam jongi idwairu nak benta i April da lingdo pendon berbor pedeng kemet kebukot kebakia idwairu nak benta i Nazaria Larenza konglam bin la ban pen kre bha nak benta ke exam jongi idwairu nak benta Amerika konglam pendon berbor pedeng kejingko jingkia kejinge bog ngiu panlat na kejingpang kejingma kejing mensau pendubla ro ban pen kre bha nak benta ke exam jongi idwairu nak benta kong Mercia Paryong paidon menta hapo hospital kum kabalang idwai kerpang nak benta jongi benyo mat noklo ye kata kejingko jingkia med bat mensim idwairu nak benta i review shooting pendon berbor preng kemet kebukoj bakia pen bha kakam kajam idwairu nak benta kaying kasem jong ilahun lang konglam bakin don berbor preng kejingko jingkia kejing su kejing e sing sisem idwairu nak benta imi jong Amerika pendon berbor preng kejingko jingkia idwairu nak benta kaying kasem jong idai stun ramud bakin don berbor preng kejing e kejing suk jing san bat kejing ko jingkia idwairu nak benta kaying kasem jong i Justina kongsid idwairu nak benta ispolinda marsering bain don berbor preng kejing suk jong kamensim jong i idwairu nak benta idai sbun Mary Wan Lam Kupar Rosario Bakmen Nongdhar bakin don berbor preng kejingko jingkia bat kejing sumar sukher jong blai idwairu nak benta i silsilia kongsit bain yo nok loy kejingko jingkia idwairu nak benta ikun jong iotim lang marwen bakin don berbor pedeng kejingko jingkia bakin long kita ki kena ki batip sngi ki batip breu tiblai da kejingker jingda jong me kuturai Jisu idwairu nak benta i Andrew Maring pendon berbor pedeng kemet keboko di bekia pinlang ikna ibating buram iublai idwairu nak benta i Hilda Larngap pendon menta hapo hospital idwai kerpang nak benta jong i pinyo mat no yata kejingko jingkia idwairu nak benta Yomi Surong penlong ibreu babha bamiat hai kejingker jingda jong me kuturai Jisu pen bha ka kam kajam pinlat na kejing sap pensoi hai kene keperthai idwairu nak benta i Justina kongsit perbaro ndriungut
Shipara bagindon berbor pedeng kejingai scam bad kini I Shipara Ngidwai kerpang na kamta kini baro kiba isim benta hagane ka online adoration kamenta ka janmit ngai ti hame ko try Jisu terus ngab isnei na kamta ka jing kerpat ka jing ud jing nam jungki Ngidwai kerpang ru na kabenta baro ki lingdo kumba benta ka sngi ka sngi mission Ngidwai kerpang na kabenta jungki bakin la ban pen priang ya tin jong blai Ngidwai kerpang ru na kabenta gitu ki bapang ki bastom ki badon haking kisam haki hospital haki jaka sumar baper nang bada ka jing I bagajing subun jong try Jisu kun kata ki dak ti basad basbun bakin yo mat ikata ki jing ko jing kia Ngidwai ru na kabenta ka jing suk ha ka perthai kam tame ki to kiri ki balapaj lapra da ka jing da ki thma baper Ngidwai kerpang na kabenta ki to ki breu ki basha jenjar ki basha sitom na ka daw jong ki thma ai jing tengen iki ku try Jisu hakum kene ka por Ngidwai kerpang ru na kabenta sungi iwei pi iwei ki bai simenta hakane ka online adoration utrai Jisu un kerku ingi iwei pi iwei pengin la man pen priang susu ya ka tin jong blai Ini orang lang kata engi ko Jisu to penkot engi ko Jisu Tua jing tengen engi ko Jisu Tua Jisu baba e kerpon ni me memenang thek ke jengai e jume halor jungi wei pi wei ikan mau e banduai ru na benta iba Tralsius sun imama jong wei na kini ki brodar hangne bapang basitom don hapo Nazareth amin kata amin kener ye wen ko in kia no we pray for the grandmother of Albert, one of the brothers here in St. Paul's Guwahati. She is not well because of high BP and admitted in the hospital. We pray for her. Idwai na benta jong I mau boleh trakan dat kata kener kerkokoda. We pray for all the brothers here in Society of St. Paul. Because of them, this online adoration is made possible. Their prayers, their intercessions are being heard by the Lord every Sunday, and many people are being blessed, healed. Namun takane ini orang lang ngiro eme ko Jisu, I eme ko Jisu, itrang eme ko Jisu, Jisu babha, terus ngap tikene jingdwai jangan ka balang ka jome kerku kerdo ya kini kipa jungi bisim menta don pedang jungki kiba kejitmu jungki ngem sim lala ban pule ban rengi ngai scam bangane jingdwai jungi kan poi shame men kerku kerdo eki men a heki ke jungai e jume men kita men kener halor jungki kayeng gasam jungki kon kiti jungki bag jitmu jungki baro kan urlong lengba kene jinga sa jung kene balang kabarit lengba kene ke online adoration ini orang lang kita engi ko Jisu to penkot engi ko Jisu to shanbor engi ko Jisu hagane ka por to ini pendem mila kamon med ban mensem ha kmat jong Jisu bodon rengkat bangi menta kanang bom kerku kerdo ya kayeng kasem gajengi kerku kerdo iki kor ikti gajengi kerku kerdo bapang bestom hayeng hasem hospital ki bahayeng hasem jengi baro bau blai trakan rat bi asngo engi lembakan ngi jasa ilang jengi kum kawai ka balang on kerku kerdo on ai halor jengi wei pi wei ya te jengai e jengu kam tam e na banta gitu bangia kan mau manduai mentaka janmet
Kung inyo duay, ablay na kaning sa kanang kapla, milabo abdeng jungi ajikin mau di siya si Tom Jombe. Toy raming ibang burong ni kamet bagas nam Jombe. Nang baging yo barbor kiso jojing siuspa, mami may besar junong na junong. Kumbakalong bumnakong kujum tabar bojnam lajnam amen. Kumbakalong bumnakong kujum tabar bojnam lajnam amen. Tois nengi, tuluan ipunta jungi.